Veliki pozdrav Raja i dobrodošli u današnji video. Za one koji me ne znaju, moje ime je Mirzoni, ja sam član Facebook grupe Bosnian Vapers i u današnjem videu imat ću tu čast da vam predstavim arome koje dolaze iz njemačke kompanije Boz Liquids. Čovjek kojeg čujete u pozadini je poznati njemački reper Azad i on stoji iza cijelog ovog projekta. Sam je vaper zadnjih 6 godina. Izbacio je liniju gotovih tečnosti koje su prošle jako dobro i zapaženo na njemačkom tržištu. Ali s obzirom da do-it-yourself scena iz godine u godinu dobija sve više značaju i sve više i više vapera počinje da sama miksa svoje tečnosti, lansirali su Boz Pure arome, njih je ukupno 8, na početku ih je bilo 6, onda su izbacili još 2 dodatne. One dolazi u ovako crnoj i prepoznatljivoj ambalaži. Ono što je zajedničko svim ovim aromama jeste da imaju poprilično nisko doziranje, znači najniža imala otprilike 3,5%, najviše idu do otprilike 7%. Treća stvar koja im je zajednička jeste da je riječ o voćnim aromama, znači svih 8 aroma su voćne arome, bilo da je riječ o samo jednoj voćki ili kombinaciji voća sa nekim slatkišima poput keksa, pudinga, nekih kolača ili čak i jogurta. Ovu priliku koristim da se zahvalim Mr. Vaporhouse-u koji je ustupio svih 8 aroma na testiranje, mada ja iskreno ne bih nazvao ovaj video nekom recenzijom s obzirom da je riječ o okusima i tu je situacija poprilično subjektivna. Ono što ja volim ne mora znači da će se vama svidjeti, da ćete vi voljeti iz razloga što ako ja volim bijelu čokoladu s kokosom ne mora znači da je vi volite, tako da ću pokušati što više da budem objektivan, da se držim tematike u toj mjeri da vam kažem da li je ono što oni reklamiraju sa svakom aromom u stvari i unutra, da li to dobijate što kupujete. Reći ću vam otprilike moja iskustva sa doziranjem, sa kojim doziranjem da idete kod ovih aroma i iskreno se nadam da će vam se svidjeti ovaj video. Ja sam vaper i potrošač i onda znam da često kada kod proizvođača pročitam onu 1-2 rečenice, onda tačno ne možemo dobiti pravu sliku da li je to ta aroma, da li je to što smo stvarno željeli. Pričat ćemo malo o doziranju. Ja sam sve ove arome miksao na najnižem doziranju, tako da vas poštedim tih muka, onda ćete otprilike znati kakve rezultate možete dobiti ukoliko ove arome miksate sa najnižim preporučenim doziranjem. Što se tiče opreme koju ću koristiti, mod sam nije toliko bitan, ali ću vam ga svakako pokazati. Ovo je novi ThinkVape Finder 75C, kao što ste mogli vidjeti color display, znači DNA 75C čip. Prije nekoliko dana došao mi je jedan dripper ili skonker ukoliko skonkate, a to je ovaj, kao što vidite, mrtvi zeko ili Dead Rabbit iz kompanije Hellvape. Prvi put ga koristim, tako da je ovo njegovo premijerno pojavljivanje.
Kao što ste vidjeli, kada sam build radio i postavljao grijač, onda ste imali priliku da vidite ovo. Ovo je kapica pakovanja ručno rađenih grijača od prijatelja i brata iz Facebook grupe Bosnian Vapers, Adnana. Adi, ja te ovom prilikom pozdravljam. Adi pravi fantastične grijače, bilo da je riječ o Fused Kleptonu ili Alienu. Koristi Nickel Chrome 80 žicu, kod mene je u ovom slučaju 2x26 gauge-a Nickel Chrome 80 sa 40 gauge-a vrepom. Vidjeli ste, ostao mi je samo jedan, imam tu neke kineske grijače, mogao sam komotno da tu radim neku dual coil konfiguraciju, ali definitivno s obzirom da ovaj video smatram poprilično posebnim, da su arome posebne, oprema je posebna i onda sam morao da uradim nešto ovako i da ubacim. Imao sam samo jedan, tako da je samo jedan taj Fused Klepton, ali eto, Airflow sam otvorio s obje strane, nekako mi tako bolje odgovara. Nećemo se više zadržavati, ja ću još jednom iskoristiti priliku da se zahvalim Mr. Vaporhouse-u. Marko, veliko hvala što si ustupio ove arome na testiranje. Ukupno ih je 8, imamo puno posla danas, tako da predlažem da krenemo. Evo nas raja i sa prvom aromom, to je ova. #439. Ovdje nije riječ samo o jednoj od Azadovih pjesama sa novog albuma, nego i o sočnom mafinu sa borovnicom kao kod nane, bake ili babe, kako hoćete. Preporučeno doziranje od 5 do 7%, vrijeme stipanja od 2 do 4 dana. Na ovom mjestu moram napomenuti da su sve arome kod mene stajale ukupno 10 dana. S obzirom da sam išao sa nižim doziranjem, a iskreno zbog radne sedmice nisam imao vremena da uradim ovaj video prije. Ukoliko nisam rekao, parim na 40 vati. Jako ukusno. Što se tiče doziranja, mislim da definitivno možete ići sa ovih 5%, najniže doziranje preporučeno sa kojim sam ja išao. Borovnica dominira. I to je nešto što je, bar po mom mišljenju, zajedničko svim borovnicama. Borovnica je jako dominantna, bez obzira čim je kombinirali. Prije par dana sam probao Štami Liquids borovnica cheesecake. Ovo bi trebalo da bude borovnica muffin, muffina iskreno ne osjetim. E sad, u čemu je fazon? Ako krenemo povećavati ovo doziranje, mislim da će ova borovnica postati još slađa i da će biti previše napadna za neke ljude. U ovoj količini borovnica je meni sasvim ok. Na 5%, ukoliko volite borovnicu, onda ćete uživati. Meni iskreno malo taj muffin nedostaje, ali tako je kako je. Borovnica malo ide na slatko, ali ne preslatko. Imajte u vidu da sam ja i na driperu, tako da ako ste na nekom tenkatom izvijeru, možda vam neće biti toliko intenzivno kao kod mene, ali definitivno bih preporučio da idete sa 5%, to bi bila #439, idemo na sljedeću. Evo nas već kod druge arome, ovo će biti aroma Next Level. Mislim da je ovo naziv posljednjeg Azadovog albuma. Preporučeno doziranje za Next Level je od 5 do 7%, vrijeme stipanja 2 do 4 dana. Ovdje bi trebalo da bude riječ o nekom kolaču sa citrusima ili naranđom, kao da ste ga tek izvadili iz rerne. Teško ga je opisati, testirajte sami, to ćemo sada i uraditi. Limun dominira definitivno. Limun je sladak, ali nije presladak. Išao sam sa najnižim mogućim doziranjem, to je 5%. Mislim da može itekako proći na 5%. Prvi put kada sam pomirsao i probao ovu aromu, ona mi je nekako, od prvog dana me podsjeća, znate one napolitanke na fazon Jadro keksa, koji umjesto čokolade unutra imaju onaj bijeli fil sa limunom. Na to me definitivno podsjeća
ova aroma, znači next level. Ja nisam neki fanatik sad za citrusima, ali vjerujem da ekipa koja voli citruse, odnosno limun konkretno, da će im se ova aroma itekako svidjeti. Išao sam sa tim najnižim preporučenim doziranjem, mislim da je 5% bar na driperu sasvim dovoljno. Ne bih upoređivao sad ovu aromu sa nekim drugim, PG Empire ili KTS Gothic Love. Aroma je slatka, oni obećavaju taj kolač od limuna. Sad da kažem da sam se najeo u životu kolača od limuna, nisam stvarno. Neki slatki limun, ajmo tako reći. Ne bih je mogao pobliže odrediti, najviše me podsjeća, kažem vam, te napolitanke sa onim limun filom. Dobra aroma, definitivno bi ovo mogao pariti, možda čak i all day vape sa mene. Ovo je bila next level, jako dobra aroma, idemo dalje. Sljedeća aroma koju ćemo pogledati je ova. Ovo je Flying Tangerine. Preporučeno doziranje od 4 do 7%, ja sam, kao što već znate, išao sa najnižim, 4%. Kaže u opisu, savršeni all day za one koji voli voće i slatko. Mandarina i vanilija sa malo karamele koja se drži decentno i diskretno u pozadini. Da vidimo Flying Tangerine. Izraz lica kaže više od 1000 riječi, definitivno. %, sasvim dovoljno, bar na driperu, ponavljam. Ova mandarina je fantastična. Bez pretjerivanja, eto, malo prije sam govorio kako nisam sad neki fanatik za citrusima i upravo je ovo ono što sam govorio na početku videa. Da sam pročitao opis, ja ovu mandarinu i vaniliju i tu karamelu u pozadini definitivno nikad ne bih uzeo, ali ova aroma i ova tečnost koju sam dobio na kraju je stvarno fantastična. Mandarina je slatka, ali nije preslatka. Vanilija tu fino se ona igra s njom. Kad fino ispušem, dobijem tu mandarinu koja je i kisela, a i slatka od te vanilije i vjerovatno te karamele koja se drži u pozadini. Definitivno interesantna aroma, trebam probati ove ostale da vidim na kojem će mjestu ova završiti, ali definitivno već sada mogu reći da će ovo biti jedan od mojih favorita. Ono što je stvarno fantastično je kako su uspjeli da drže aromu ovako autentičnom i ovako prirodnom. Ne znam ako ste jeli one tik-tak bombone sa mandarinom, pez mandarina, možda bi to mogli reći, ili Schweppes tangerina, ukoliko ste pili, to bi moglo biti to definitivno aroma koju preporučujem. Idemo dalje. Sljedeća aroma je ova. Ovo je FFM, a FFM je inače skraćenica za grad Frankfurt am Main, to je grad za koji je Azad vezan, to je njegov grad, a unutra pronalazimo divlju jagodu, malinu, zaokruženo sa decentnom, diskretnom notom pudinga. Preporučeno doziranje od 4 do 7%, ja sam išao sa 4%, vrijeme stipanja 2 do 4 dana. Baš kao i malo prije, prvi puff je dovoljan da vidite koliko je sati. Fantastična aroma, jagoda i malina se bukvalno igraju u ovoj aromi i u ovoj tečnosti koju sam izmiksao. Taj puding ne osjeti tolikoj mjeri, znači ne brinite, više ide na voće nego što ide na taj neki dezert. Puding pretpostavljam da samo treba da zaokruži ovu divlju jagodu i malinu. Iskreno, prvi utisak o ovoj aromi mi nije bio toliko dobar. Imala mi je taj neki vještački miris i okus i na jeziku i nisam od nje puno očekivao, ali boga mi itekako oduševljava ova aroma. Osjeti se i jagoda,
osjeti se i ta malina. Nekako je meni malina dominantnija, ne bih išao sa većim doziranjem od 4%. Možete možda probati 5% ukoliko volite da imate taj intenzivniji flavor ovih voćki. Možda da idete sa 5%, mada je meni sa 4% jako dobro. Ne znam da li će povećavanje doziranja na 5 ili 6% probuditi možda više ovu jagodu. Ja više osjetim malinu, ali ovako kako jeste na 4% itekako dobra tečnost. Jako dobro. Jedan prijatelj iz grupe Bosnian Vapers je imao priliku da proba ovu aromu, odnosno ovu tečnost. Ja ga pozdravljam ovim putem, on će se pronaći. On je imao jedan fantastičan opis za ovu aromu. Kaže, čovječe, kao da šetam šumom. I stvarno, baš tako je dobra. Ja posljednjih nekoliko mjeseci u svaku narudžbu aroma imam neku vrstu jagode. Do sada sam ih probao možda 3 od Twisteda i jedno, eto ako ćemo računati, KTS Gothic Fate. I možda je i to razlog zašto sam bio skeptičan. Jo, rekao, neće mi se jagoda svidjeti 100% više, izlazi mi na nos jagoda, bukvalno, ali ova je stvarno dobra. Jedna od aroma od koju sam se umalo ogriješio, htio sam je otpisati, reći nije to na prvi taj miris, ali vape je fantastičan. To bi bilo to, Raja, ovo je prvi dio. Ja ću na ovom mjestu prekinuti, Sarajevo je danas predivno. Prestale su kiše, nema još snijega, nema ni jednog oblačka, sunčan je dan. Idem malo da iskoristim ovaj dan, a onda ćemo sljedeći put nastaviti sa drugim dijelom kada ćemo testirati ostale arome.